Lai arteli ki post jongka MCS. Kublai pe ki perlok perjor baro. Te perlok lang bahagan ka video nga sumbahaban pentip sepi ki perlok subscribers berkumju ya baro kat ki ba. Yo ibat baik ya ka channel. Te perlok lang ba ka office Meghalaya Public Service Commission MPSC lawar lashmer chalong kat kum ka notification kapala penmi aka shpot rig jong ubanai Oktober arjar pusan. Ketika office kala penbenapan kala code online application nakam ta ki post ki balai hak payade barki notion snong jong kari India te ki post ki lokum ne kadeka post jong ka MCS kata Meghalaya Civil Service kajing siu nam ta ketika post kan long hak pay level 15 ki candidate ki ba apply ya ketika ki post ki dapat pendap ya ka degree na kono ka university ki kategori wise post ki longkum ne drutli jong ki UR kategori kharsauti jong ki khasi jangkia ketup kawe ka post jong ki sport person ban kharsauti jong ki garu ketup kawe ka post jong ki sport person nang ta artli jong ki OST lane ki SCs te baro ka post kan long lai pon drutli te ka examination center kapan penilai ya ketika pos kan long Hanong Stoin William Nagar Jawai Tura Bat Shillong de shipenta hak bede bat ka examination center de nam ta ki candidate ki ba apply ketika pos long la kham safe diat namar ba kumbamen shwa kam ki haban le tho ya ki pos MPSC tang ha Shillong rei mental apun baik ya kisentar haki distrik beberapa kala kamsu kandian di perlu lada pidon ya kamuan ban apply ya ketika pos de seleksi tom ban pulikot ban eru unjuk de hak bede berka age relaxation kan longkom ne di candidate ba apply ketika pos kita bandap ya ka ar voice nam hadu live ars nam Napaka age relaxation sans nem nakam ta joki SC lane ki ST de kador by apply nakam ta ketika post ki deban siu saus pa andru pho tang ka ka post de nakam ta joki SC lane ki ST kin siu tang chitang dor ars pa lai pho tang ka namarang tu la tho half the rate for SC or ST who are permanent resident of the state of Meghalaya. Dit ki badanya kaman ban wad banya ban apply te ka post pila ban link ka website jong ka www.mpscmeghalaya.gov.in te katarik bukhadu ban apply ya ka post kan long ha ka shipot rig jong banai November arhajar arpusan te tangkum ta perlok ngin sia syampat akan next video lada don kinu ki kubor laikam ngan sepna shepi lengba akan ke channel te itu ki perlok ki badon ya ka jing trang te sele sitom ban puli kodruk khnang ba pinyo ya ka ek ba pitong haka jing im ka chongpi de tangkum ta perlok ngin sia syampat akan next video kublai shipun